Достар, bizim stüdyamızda sonki musafir, bugünkü sonki musafir ama bilemiz ki yayınımız devamında, hafta devamında daha bir çok musafir olacak. Mevzu hiç değişmey ama musafirler tek değişi. Karşılayımız bizim stüdyamızda Dilever Osmanov, yırcı, Kırım'da nam kazangan artist, Kırım ansamblinin solisti ve daha bir çok unvanlar var ama olarak da sübetleşir. Selamun aleyküm. Sabah şefleriniz hayırlı olsun. Selam, sizge de şey olsun, sağ olunuz. Nasılsınız? Her şey yaxşı mı? Allah'a şükür. Aslında bugün indi misafirlerimizle öyle yarınki gün hakkında laf etimiz, Mayıs 9'u hakkında Cenk haqda bilemiz, siz birçok yıl devamında aslında mana bizim folklorumuzla uğraşaydınız, folklorumuzni toplaydınız ve mümkün olsa folklorumuzun cedvelinde Cenk'e bağışlanған yıllar hakkında laf etmege. Afsuski Cenk'e bağışlanған yıllar pek az mümkün aytmağa. Asla bilmeyeyim nasıl o türküler. Ben çoksu halk yıllarını ettim, topladım. Tarih yıllarını alsak, evet o taraftan var. 1955 yıl mesela için Port Arthur bu kalesinde oldu. Japon, Rus Cenk'e anda çok Kırım Tatar yaşlarımı. Son alsak o 1920 senelerin anda demek Bahçesaray'da böyle Şompol degen yer var. Ana öyle türküler, tarih türküler diler olarga, o türkülerden var. Ama bu son vaktinde alsak, Sovet hükümet devrinde, anda çoksu patriotik, komünistik, çünkü o devlet ideolojiya devletiydi. Çoksu Kazak, Rus diyeceğim. Rusya ve 15 Respublika kirgen Rusya'ga, ana onların türküleri var idi. Biz garip Kırım Tatarlar anda yok edik o cedvelde. O taraftan ne bilesem bizde bir şey yok. Ama Rus nelerin hepsi ben bileyim anda pek çok o tilde. Ama bizim Kırım Tatar nemizde, folklorumuzda öyle şeyler yok. Yani ikinci Cihan Cenk. Çünkü adımız yok idi normalde bizim. Ama halkımız var idi. Halkımız var idi, no bizim Kazan Tatar bellediler, Özbek bellediler, Kırım Tatar degen. Yani öyle mümkün aytmağa 20. asırın başında yani birinci Cihan Cenk'inde mına 1905. 14. senelerde o tarih yılları var idi. Evet bizde o malde devlet de var idi degen gibi Kırımskaya SSR 21. senesi. Ondan evvel de var idi. Aytacağım bana öyle nege bağlı o? Hepsi bizim tarihimizge bağlı bizim. Ama ikinci Cihan Cenk'ı, buna sürgünlük vakti, buna bu vaxtlarda, bu zamanlarda halk yırları yaratılaydı mı? Yok mu aslında buna öyle? Sürgünlük vaxtında evet, bizde 3-4 kere sürgün olduk. Bizde çok sürgünlük vaxtında, sürgünlük axında men bilem türküler, unutulgan türkülerde, bende o türküler var. Yani için unutulgan türküler aytasın? Çünkü men eğer tereyn kazsan, tayfalardan men aldım o makamların, mesela için şu akşamlar olmagaydı, yaş yigitler ölmegeydi, ölüm Allah'tan geri, şu ayrılık olmagaydı. Ya da acısın dostum olanlar bizi Kırım'dan sürgün ettiler, ya da anam da beni taş doğurgaydın, görmegeydim o günleri. Bizim bana bu gönlüm sabır eyle, nasıl terin türküler, nasıl dramatik sözler, gönlüm sabır eyle bizi Kırım'dan sürgün ettiler. Ana o türküler demek bana bu birinci aneksi olganda 1783 yıldan son çıkan türküler. 1850 senesi. Bu bizim Kırım Tatarlarımız ketkende, Rumıniya, Bulgarya o taraflara ketkende. Da, Dobrucaga, o malde Dobruca deydiler. Buna bu Besarabiya nesinden, çöllerinden Dobrucaga kettiler. Ondan son birinci Cihan Cenk'i 1915-16 senesi olganda son Aktoprak'a Türkiye'ye gittiler. Yarımı kaldı şu Dobruca. O türküler var bizde. Demek saklangan.
да çokсы сақланмады. O taraftan biz baymız, tereң bizde nemіз фольклорымыз. Мына башласақ егер o тарихын алмаға хронологиясын женктен сон, o екінші женк Совет деврін, идеология деврін, жабық үкімет, біз жоқмыз анда. Мен дейін bu тарафтан. Өзіміздің milli халық, урф, адет, культура. O малде атеизм, ояқ бияқ өзіңіз білесіз, о деврін. Ділераға өлі бір меселе, асында әр вақыт мені раатсызлайды да чоқ. 1915 сенесі Түркияде женг девам етейді. Ве бірқаш елі велсі бір фильм оңа бағышланып шығарылғайны. Мен анда ей 15-лі еріні шыттым. Ве бізде қырғылар тілінде де өлі ер бар, ама өлем бағламасы. Аслан яврым қыз сенің адың әдейе. Мұны бөлі мерақландырды мені. О 15-ші сенелері оны ерлағайын? 15-лі башқа. Мұнда чың ұсылында кіте 15-лі. 15 яш. 1915-ші сені саваж дегіл, женг дегіл. 15 яшлы, 15-лі 15 яшың анда айтыла яшлы. Ақайға шыққанса, олар көзлерің яшлы. 15-ліім 15-лі, 15 яшларың яшлы дей. Ақа, егер мен маға шықсаң, бір яшқа шықсаң, олар көзлерің яқшы. О чистушка, о манелер, чыңлар. Ялы бойда манелер дейлер, чөл тарафында Шимал шевесінде. Я бұл бізіңкі ме, яда түрклерінің? Бізіңкі, түрклерде де бар манелер. Олардың демек түрк пұтағында оғыз несі бар, оғыз пұтағы бар. А бізде қыпчақ. Ама ялы бойлар білеміз да чоқ өлі оғызларға. Onun için егер шо ялы бой шевесін алсақ, женіп шевесінде демек, доғырым, южнобережный. Олар, ана түрклер и шо ялы бойлар, олсын Алушта район, Судақ район олсын, олар бір-біріне яқын о тілден. Біз анда барғанда айтайдылар даже сізде Османлы тіл. Осман империясы болғанда Османлылар. Біз бір бек меденейіміз пек яқын еді о тарафтан. Чүнки Қырым ханлығы мұндайды, андан сұлтанлар біз демек бір-біріміздің яқын еді. Орта асырларда. Оған ши бір 300-ден зияде ел берабер яшадық біз. Қырым, Түркия. Білесте тарихын. Егер алсақ Шимал шевесін, бұл Қырымда локально алсақ Женіп шевесін и Шимал шевесін, анда уже чыңлар кетті. А бұл 15-ліім ялы бойы Женіп шевесіне келі. 15-ліім, 15 и әдейе кетті сондан сон. Злераға, ұнытылған ерларыны рахметлі Февзи Билялов ерламаға пек севеді. Бүгін есе... Алиевым, Биляловым. Билялов білме, Алиев. Не жоқ, Февзи Билялов бірчоқ халық ерларымызны ежра етті. Асында халық ержісі деп сайылайды. Мен оның бірінде ержі деп саям, або неден тарих ерларын оға етер yok ерламақ. И мына бұл патриот, ватан первер ерлар. Ама халық ерларында о тарафтан сөзім ағыр кемес, о тарафтан Февзи Алиев çok зияде біле. Мен айтам, мен фольклоржы деп айтам. Февзи Билялов фольклоржы келеді, о халық артисті пек мешур ержі еді. О бірінші шо тарих ерларын пек яқшы ерлайды, и бір-екі бөле халық ерларын іште. А бөле терең далмақ анда фольклоржы дегіледі, ой ержі еді. Яқшы. Сіз фольклоржы? Жоқ, мен фольклоржы... Ама сіз бір чоқ ерларыны топламаға башладыңыз? Мен фольклормен бөле исследовательский ішлерін, бөле шилерін алим кебе оғрашмадым. Ама сіз оны топламаға башладыңыз? Ама топладым, мерақланып мен топладым. Менде бинге яқын var. 600-ден зияде түркі олсын, 400-ге яқын инструменталь халық мұна бұл мерасим авалары олсын чеш түрлі, доллардан, бағламаладан олсын, анда çok şey бар.
демек более жанрлардан алғанда, ама исследование мына более язып, анауларға фольклор жеделер, оларын теоретиклер yapmak керек. Мен мисал үшін мәліматын бере білем, расшифровкасын, мақамларын бере білем, а теоретиклер уже оны yazып айталар. Мына бұл более мақамда чалына, бұл более демек шведе ерлана, более демек манерада, қайдеде ерламақ керек, farklı. O da біздің бекли, о нелер, демек фольклорчылардың ішілері. Біз тек мына бұл мәлімат топлаған адаммыз. Ну, Февзиалиев текаран шұғылланды исследовательский ішінен. Но афсуски, о да бек мен белесем тек бірінші адым. Yaptı. Да. А более бізде yüksek derecede bir şey yok da. Ne mektep var milli muzikadan, ne böyle folklor исследователь etken teoretikler. Ama var bizde teoretikler, bestekarlar, образованный yaxşı. Afsuski olar onun şoğullanmay. İnşallah da olur. Batı muzikanın şoğullana. Dilerağa sonunda da bir kere mayıs 9'u mevzusuna qaytmağa isterdim. Siz 15 yaşından başlap mına bu yırlarını toplamağa başladınız, ya? Babamla ikimiz komşudan komşu yürüp toplamağa dep o toylar hatırı için işte umalde biraz böyle edi vakit. Hepsi balların tatarlar beredi, bayanға, trubaға, toylar çalsın, kazansın deyip. O malde de babam aldı koluna kemani, mandalina çalaydı o. Men akordionda 3. klasta okuydu, muzika mektebinde. Aydı balam, barayık, sende istidat var. Men de mına tekaran bir şeyler bilemen. O mağa Noğay şivesinde bir-iki türkü aytты, başka türküde haberimiz yok. Açalmak için toy gerek, oho ne kadar bilmek. Başladık toplamağa, böyle meraktan oldu. Böyle interes babamdadır da, men de onday şey anlamaydım men. Men meraklanıp topladım onların. Son babama öğretiydim. Men yazmağa çizmağa bileydim. Avayta men balam неграмотный, men senin ozun yaz. Son öğretti. Son magnetofon alıp verdi. Son magnetofona başladım yazmağa. Kete ana öyle oldu. Anlaşıldı. Ciddi başladım son uğraşmağa. Anlaşıldı. Asıl sualim bu değil edi Dilerağa. Mına birçok yıl devamında siz çeşit türlü yırlarını topladınız. Ama yırlardan gayrı cenk hakkında malumatını epiri eşitkendirsiniz. Çeşit türlü hikayelerini. Aytam da o türkülerin День Победы болсын, это болсын. Onu hepsini biz biliyorduk, yırlaydık Sovet devrinde. Pionerский vaqtından tap komünistik vaqtında. Men komünist olmadım. Айтacağım bilemiz o. Şimdi bekim o kadar yoktur başımda, no. O malde bek yırlaydık. Bugün yaşlarımız için ne içindir mühim bu hikayelerini, bu vakayalarını hatırlamağa ve yaşlarımızga nasıl tavsiyeleriniz, dilekleriniz olur? Bu ciddi mesele. Yaşlarımızga men o akta oylamadım ama men özüm için aytsam eğer mağa evet bu kart babalarımız olar öyle devlette nete biz yaşadık. Jabık devlette. Onun için mecburi olduk hepimiz cenkке barmağa. Anda nemsesi de nesi de 15 respublikadan gayrı başka neler de mında yaşadılar. No айтacağım, немсе айтам, ama onların zaranı депортация yaptılar, как ненадежно. Kırım Tatarlarını aldılar cenkке. Hepsini, biz öyleydik o taraftan diyecek. Eğer derin almasak, айтacağım bizim ecdatlarımız, bu ikinci cihan cenkini eğer alsak, штраф eteydi полностью cenkte. Имында да Қырымда қалғандар да не дейді, оккупация дейді. Onun için Allah göstermesin birinci buna böyle cenklerin sonu olsun. O cenklerin men ister edim özüm halkıma, başka da buna Kırımda yaşayan halka böyle vakyalar buna böyle cenk olmasın. Asla da. Ne küçük ne cenk hibridni, ne balaban cihan cenk.
Но политиклер олар япа ошилерін, ама біз бір-бірімізге қатланып, таянч олып, мен чалшам өзім халқыма балылықтан, мен бір айта жағым çalışmadım başka organizasyonlarda. Kırım ansambl, tiyatr, muzikальный mектеп, училище. И мына şimdi қайтармада. Айтажағым мен өзім халқымды sevем, өзім ерларымды sevem, өзім немен шұғыланам, өзім ішімнен, фольклорнен. Şimdi яңы ерлар да Zemaniyevi başladım çalışmaға. Biz өзіміз егер өзімізді көтермесек, демек, мектеп кітапларын yazып, milli мектеп, мазифе бар. Мен medeniyet и музыка тарafын айтам. Ve başka yakın almayın. Başka yakta da yeterlik bizde проблемалар. Егер тереңге далмай böyle қысқаша айтсақ, şimdi bir böyle devir keldi. O devir biz geçmek gerekmiz. Akıllı, buna böyle ahlaklı olup geçmek gerekmiz. Ну, gelecekte bizim жаңы devir bekli. Anda уже birlik bolup, demek bir-birimizin sahip sevip, өзіміздің yolundan son keterimiz. Şimdi de bizim yolumuz belli ama şimdi demek bölgenler var bizim. Oz arası olar bir-birini böleler. Ana vakıya buna bu devir biz onu mudra geçirmek gerekmiz. Buna böyle tefsiye aytam. Çok sağ olunuz. Ben öyle geçireyim bu neni demek. No özüm işim yapam halkka. Ona hizmet. Erkim özün işim bizim общий kapilkamızga, milletimizge eğer faydasını getirse birlik olup yaşasak bu Kırım'da. Bu bizim mukaddes toprağımız, bizim святынямыз. Bunda bizim altın beşiğimiz eğer o yağın айтсаң. Айтacağım, ana onu bilip şu temelin demek kutup bir yaka kıymıldamay, men babam айтқандай yerinizde oturup buna yaşamak gerekmiz. Яңы nesilge demek özümüzün tarihimizin, medeniyetimizin, adetlerimizin aşlap көтерmek gerekmiz, olarga yol vermek gerekmiz. Men de öyle. Çok sağ olunuz Leyla ağa. Şimdi bilemiz, bizim seyircilerimiz için öyle bir bahşiş hazırladınız. Biz avar retini seyretemiz ve sonra bu studiyaga qaytamiz.